Skupaj z ekipo iz Agilcona in Salesforceom smo do konca pripeljali še en Salesforceov dogodek. Zelo sem vesel, da so se nam tokrat na dogodku pridružile tudi naše stranke Infobip in Terme Krka, ki so predstavili, na kakšen način uporabljajo Salesforce v teh dveh podjetjih. Letos smo uvedli še eno novost. Pripravili smo posebne teme za naše obstoječe stranke, kjer smo se poglobili v na eni strani prihodnost, CRM-ja, na drugi strani relativno težke teme GDPR-ja. On behalf of Salesforce, I want to thank Agilcon for organizing a phenomenal event. As one of our largest regional partners, they have successfully managed to bring together our beloved customers, the team and digital enthusiasts under one roof. I have to say, a job well done, and I hope we can repeat that next year.